Manja hitialong PHESI campaign radapan interior ke jonalang piniarni anta pipon tek telang. KCS Dipu Manja John Pen jutang kacinghona radapan kurang tu kapajir. Maipu lapen dun maipu kelik kepadopen silonian lems kaparan. Kardom nili Karbi berta tanbang thare chisong thera nambir tang tan pen arjuik tham. Dipu Rural Water Supply Division pen along radapan kimisen alang kepajun ponlong jiapan penangan water supply scheme pipon tanglo. Along kipipona son thotsi manja radapanta misena lang pajunlong nangjipura manja hiti along WSS kipiponsi lang kisana lang pong somponlo bonta kamang humeme alama bangki la dimlong non puanta alang pong si somchok anvetlang manja hiti along kidoan arada tumapan misena lang kepajunlong jiapan pulote alang pong somchok penchotke radatum lang junlong le ladak langang kro selampon nangji langki pon alangpong pipo nangji lapen adap arnigang sam langki pi jiatum kedo ke thak ahem setami kimrang pon nangji lang tangte kodak lo kedo lapen kumantulo rada tumapan langke pajun longpon jong sila puson somchok chot pulote laso WSS apan ke panong pon tang atangka bangke kodaksi Kanglim Choklo, Lakimang Humeme Alam Binong, camera person Stefan Teron, Lapen, Ratis Rongpar, Cut News, Dipu. KCS Dipu Manja Jun Pen, Non Hejong Manja Long, Mun Samangbong, Jonel Karbi Youth Festival Katalon Kepajut Longaputak, KCS Dipu Manja Jun Pen, Kadokawe Radapan, Korwang tu Pajir. KCS Dipu Manja John Pen Non Hejong Manja Along Kepajut Jonel Karbi Youth Festival Ruptalin Katalon Along Kacharap Kacheto Dun Kedoan Aralapan Kurang Tu Pajero Pusi Dipu Manja John Amai Akon Chunbang Moneswar Kiling Pen Pachita Galopen Kat News Along Lamthi Nang Pale Radapan Kurang Tu Kapajera Lo Along Tangkamaha Bidi Suri Kipiabang Hubang Pietum Lapen Dirikam Amai Amparta KCS Unit at Tumapan Kachoro along Kurang Tuta Pajir. Bogojan Subdivision ang Kang Silundijan Lems Puthot Ningkan Pokechari Pon Japan Pregetom Arni Maipu Lapendun Maipu Kilik Padupon. Maipu ang hoyapan Gokhen Teron Lapet Ranjit Singh Tanti ang bongsi Kilik Chepati Ponlo. Maipu Kilik Gokhen Teron si Chepahay Pon. Halapu dun Maipu apan Chepati Jok Plot Pen Promote Gogoy Kilik Chaapdun. Akimi Lems Kachari Jiapan pangrumpet pen bang krepo bang hubang piamen ingwai pon puta Lems akong chun bang Wilson ing di Cut News along Pacheta Galopen Birta nang pali. Non malam so porapan dihena parma Birta muing ton ponik senen. House of Milin. Discount on all collection. 70% discount on items like ornaments, earrings, garments, dress, shoes, bags, baby blanket, etc. No discount on new collection. It remains as usual. House of Milin, Main Market, near Day Engineering, Difu, Karbi Anglong, Assam. SMV Motors. All types of hero bikes and scooty as well as self-service, accessories and spare parts are available here. For any purpose, you can contact Kunal Kumar Gupta 9678498550, Manadas 9085973443, Ranjit Singh 9613731109, and also HDFC Finance available here. For finance, contact 9613731109.
SMV Motors, Rongkhalan, opposite of DIG Bungalow, Karbi Anglong Difu, Mancha Road, 782460. और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का Wait lagi. Ahiring tangrak anlo. Ong dunga tuma pran kidam ta du uta haipo. Nonjong itong gaham bitch kimchi phansi ji tham bom lo. Nangki pray to duk lo. Nilita hem gimi kim bom lo. Sita lahe alamen asapta nili matha the. Athema nili hemalon extra kipi dundo. Athe nili hem gi kimalonge Tata Tiscon SD bar pensi kimpon lo. Tata Tiscon SD Extra Safe Bar lagi texture a technical atum pensi Mesena Factory along Selampon lo. Lasi Tata Tiscon SD Bar ke kaita extra safe lo. Langpi Dehangi Rural Bank welcomes you to own your new Royal Enfield, built for all roads, built for no roads. Dealer Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Bokazan Dimapur Road, NH39, Karbi Anglong, Assam. For service 7896169017. For sales 7896169021. Email ishanmotors.ka@gmail.com. Easy loan from Langpi Dehangi Rural Bank, banker to hills people of Assam. Financer, Langpi Dehangi Rural Bank offers two-wheeler loan, low EMI, finance up to 80%, longer repayment period. Contact your nearest branch for more details. Blossom Beauty Clinic and Training Center. Facilities available. List of haircut, hair treatment, hair oiling, henna, straightening, hair perming. Full body spa, coloring, waxing, manicure and pedicure, party makeup. List of facial, signature galvanic facial, signature Aureleda facial, gold, pearl, diamond facial, fruits facial, cleanup, normal facial, and bleach. Blossom Beauty Clinic and Training Center, KST Road near Aturkimi Outlet, Difu, Karbi Anglong. Banalata Chaudhary Deka 9435539500. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Aturkimi Outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong, Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Kanj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo lasinang tum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesire alang hithi kulat along longpon ikji kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecho ajam thu tharmit adu thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji Dihinamo pipotot birtalong wang thulo. Isi arong chukimji mate pachingthur ponji pulote kedam kewanga pan tuar misen nangji. Tuar jongsi misen away pulote rong kachingthurpu hokdamun e. Lumbajong constituency ang kangalo manjai heti pipen kachihoinot chirop ingtia rong arat atum ningkan pharo rong kachukim arta plengdeda phita kedam kewang atowar dipuaroy kedong put along dolong kavideda jok kedam kewang aphan pinang an katora dolo lasorong loke charlie au sumaratum hiti kulat pen sanghan kewan na pen jasimet ke kisukyun e kachepon japhan pinang an kisung chichak nang rentilo Lumbajong constituency ang kangaro Difu Manja
dak kedo chirop ing tiarong arada tum la bangso chirop ing tiarong ke dam tang ning kan pharoi si pen stame me thangarong mante dak lang roi parai la son si dolo stame isi alang tum kisik sak tektik alama bang ke la bulo la bangso adimalong lapu parai pen lapu parai ke helat ji phandak alang tum tuwarawe dolongawe de da jok la bangso alang roi lang ke thehu da son alang tum jasemet ke su ke pon pendang lok amethang hithi kulat la pen ke lochali usomar tum kedam ke bang stame ladak pen anak katura dolo base alang li tum pen la bangso a sarkar phan ke che tuning ripon alama bang ke la pulo je labang BJP government tum ke la ke poriborton ka hut aposi labangso adolong long gari kit he re dam dor kroi atwar kali sidame gari so dam dor kroi adolong ale pi pustame alang tum ke dam ke bang phan joy ke joy bandu po hithikulat ke dam punon methanga rong punon lochari somarum ke dam ke bang pustame alang litum joy ke po pusi dag litum phan non nang pachini dun lo lapen ke dam tang Karbi Anglong Autonomous Council election campaign hut pustame lumbazong non keman tang em roton tiron stame lam chak chipite kang pusi dak non hejong elitum phan ratum stame nang thandun lo je lam chak chipite kang bang ke labang so roi long haidet pen lo pulote ke chengsi ke drat phan ke dam ke bang pajoi kg phan dolong isi pipon po pusi lam chak pite kang puwai phis dame non ala haidet pen em man tang lo ये mandat pen api bangke la bangso rad tum phan kiduk kisum ki chini ji phan non anta me na humri relang pusi ili tum phanang pachini dun lo sini tum lada cherobing tirong atwalo ni tum dolong ka pe no jane ni tum lo chali somar tum kedap ke bang ka siksak thipik an lo basi non do bom sarkar ni tum han la dolong nangkim pipon sante ni tum kadu ka ve arada tum thame lang ni tum han choro pari Bapen kewang pria panda lang itu long itu cerap ni cetu dunji, asini itu nona kisung naik kelal lang roy long dolong kawe joni itu kisu kiun ig cepon dami sumpik di pumanjaro ling road do la ceroming tiarong la so aling road long itu han dolong nang don pisonte itu kadu kawe rada tumda akejo adui pusini hin pen so non go bomma so kar pansuni riglo lapen ini tum lo chali somar bang pharoisi sosedo laso somara tum kedam ke bang kai kedap me ni tum lang thelang pleng lo pute ni tum paron e school da thonunun e lason sini tum makisung do se la non do bom sarkar BJP sarkar lang tum poriborton kolo la se lang tum phansi pachelar poni pute la ni tum phanta me la dolong ki ni angkin posante itu ahin benta melang ni tum ansu se churu pon parji non kapatua berta arjik tham Karbi Anglong Autonomous Council IEM roton teron pen pangching ponsi 20 BN CRPF dipu pen dipu manja towar arai along kidu sport complex along football kachepati pre nipai player ni pen pangching pon 20 BN CRPF dipu pen kepadopon kecheng siarni dipu bor EF silapen rongpu FC ang bongsi cepate pon kecheng sika cepate bor EF atum rongpu FC apan bol pumpli thapsi cepahai pon bonta rongpu atum bor EF apan ipuma pol ansi chitu unchotlo Pinia berta bangala pon sikang ton poniglo lai bom ta kat news channel tumi thagmi korang tu